дуруд, охирин хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. соат дар Москва 18 аст. имрӯз 1 апрели 2020 сол. дар ҷаҳон ҷои воқеӣ вуҷуд надорад ки ҳодисаҳои коронавирус ба қайд гирифта нашуда бошад, аммо тоҷикистон истисно мебошад. намояндаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар тоҷикистон Галина Перфилеева расман дар кишвар вуҷуд набудани коронавирусро эълон кард. вай аз сокинон хоҳиш кардааст ки гигиенаро риоя кунанд ва аз рафтан ба ҷойҳои серодам худдорӣ кунанд. то ба имрӯз тибқи омори расмӣ дар тоҷикистон ягон ҳолати мусбати қайдшудаи вируси COVID-19 вуҷуд надорад, гуфтааст намояндаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ. ҳоло тамоми ҷаҳон бо коронавирус мубориза мебаранд ва дар сайёра ҷойгоҳҳое вуҷуд надоранд ки ҳолати ин беморӣ ба қайд гирифта нашуда бошад. ба гуфтаи намояндаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ, фақат ҷумҳурии тоҷикистон ва туркманистон ду кишвареанд ки то ҳол дар онҳо ягон ҳодисаи пайдоиши вируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. Галина Перфилеева таъкид кардааст ки дар тоҷикистон беш аз 700 таҳқиқот оид ба коронавирус гузаронида шудааст ва ҳамаи натиҷаҳо манфӣ нишон додаанд. дар тоҷикистон системаҳои санҷишии тестӣ барои озмоиши вирус ба қадри кофӣ мавҷуданд, аммо на ҳама санҷида мешаванд, балки онҳое ки нишонаҳо доранд танҳо онҳоро санҷидан мумкин аст. ёдовар мешавем ки қаблан вазорати тандурустӣ барои омодагӣ ба ҷорӣ намудани низоми фавқулода дар ҷумҳурӣ як қатор мулоқотҳоро баргузор карда буд. инчунин дар тоҷикистон як гурӯҳи ихтиёриён барои машварати аҳолӣ дар сурати ҷорӣ кардани карантина с коронавирус таъсис дода мешаванд. хотиррасон мекунем ки то ҳоло дар тоҷикистон ягон ҳодисаи ба қайдгирӣ ё ин ки пайдоиши коронавирус вуҷуд надорад. ҳукумати ҷумҳурии ӯзбекистон аз бонки осиёгии рушд барои дастгирии буҷаи давлатӣ ба сабаби пандемияи нави коронавируси COVID-19 то $1 миллиард дархости кӯмак кардааст. хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорати сармоягузорӣ ва тиҷорати хориҷии ҷумҳурии ӯзбекистон. тибқи иттилои хадамоти матбуотии ин вазорат 1 апрел муовини сарвазир, вазири сармоягузорӣ ва тиҷорати хориҷии ҷумҳурии ӯзбекистон Сардор Умурзақов ва президенти бонки осиёгии рушд Масасугу Асакава дар як конфронси видеоӣ механизмҳои дастгирии бонкро барои сабук кардани таъсири пандемия ба вазъи иҷтимоиву иқтисодии Ӯзбекистон муҳокима карданд. масъалаи баррасии аризаи пешниҳодшуда оид ба дастгирии буҷети Ӯзбекистон дар ҳаҷми то $1 миллиард бо роҳбарияти бонки осиёгии рушд баррасӣ шуд, оварда шудааст дар изҳороти расмии вазорати сармоягузорӣ ва тиҷорати хориҷии ҷумҳурии Ӯзбекистон. иқтибос оварда шудааст ки Масасугу Аксава, президенти бонки осиёгии рушд, гуфтааст ки тамоми кӯшишҳо барои суръат бахшидани раванди тасдиқ ва ҷудо кардани маблағҳои кӯмаки молиявӣ ба Ӯзбекистон амалӣ карда мешавад. тибқи иттилоъ бонки осиёгии рушд талакай ба Ӯзбекистон дар ҳаҷми $200,000 барои эҳтиҷоҷи тиббӣ дар робита ба паҳншавии вирус кӯмак кардааст. қаблан президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев барои бартараф кардани оқибатҳои вируси COVID-19 як хазинаи зидди буҳрониро бо сармояи беш аз $1 миллиард таъсис дода буд. ба ҳукумат дастур дода шуд ки барои ҷалби қарзи беруна ба маблағи то $1 миллиард амрикоӣ барои маблағгузории буҷети давлатӣ ва фонди зидди буҳронӣ чораҳое андешанд. Шавкат Мирзиёев инчунин гуфта буд ки беқурбшавии пули миллии шарикони асосии тиҷорати Ӯзбекистон ба сабаби пандемия аз коронавирус даромади асъори хориҷиро ба кишвараш коҳиш додааст. инчунин паст шудани нархи нафт дар бирҷаи ҷаҳонӣ метавонад фоидаи содироти гази Ӯзбекистонро коҳиш диҳад. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. дар аввали моҳи январи соли равон шумораи аҳолии тоҷикистон 9,318,000 нафарро ташкил додааст. теъдоди аҳолии тоҷикистон нисбат ба соли гузашта 2,1% афзудааст ва дар аввали январи соли равон 9,316,000 нафарро ташкил додааст. тибқи омор дар ҳамин давраи соли гузашта ин рақам 9,226,600 нафарро буд. ҳамин тариқ дар соли гузашта афзоиши аҳолии ҷумҳурӣ 2,1%-ро
дар бар гирифтааст. قبلا اجنسی سقوط اجتماعی و نفقه تاجیکستان خبر داده بود که در 28 سال اخیر شماره اهالی تاجیکستان بیش از 13 میلیون نفر افزوده است و سال گذشته از 9.1 میلیون نفر گذشت. قابل ذکر است که در سال 1990 این رقم تنها 50.4 میلیون نفر بود. گذشته از این طبق پیشبینی در سال 2023 اهالی جمهوری تا 10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. قید کرده می شود که عین زمان دوامنوکی میانه عمر در کشور 75 سال را در بر می گیرد. از تاجیکستان به چین می رویم. در آخر ماه مارت انتظار می رود که حالت کرانتینی در شهر ووهان چین برداشته شود. یادآور می شویم که شهر ووهان مضافات هوبه چین که مکان سرزدن ویروس خطرناک نوع کووید 2019 گفته می شود 2 ماه قبل در حالت کرانتینی قرار دارد. طبق اطلاع رسمی تا چند روز اخیر است که دیگر در این شهر حالت پیدایش کرونا ویروس به قید گرفته نشده است و حالت فوت بیماران نیز از کرونا ویروس کم گشته است. در شهر ووهان چین اکثریت کارخانه‌ها و نقلیات‌های جمعیتی دوباره به کار شروع کردند. از 8 اپریل محدودیت جهت ارتباط با دیگر نقطه‌های اهالی نشین کاملا بیکار کرده می شود. خبر می‌دهد مدوزا. در دوره اپیدمی کرونا ویروس از 11 میلیون ساکن شهر ووهان 50,000 نفرش به ویروس تاجدار گرفتار شده، 12,500 نفرشان فوت کردند. ادامه خبرها. دومای دولتی روسیه لایحه قانون درباره دستگیری صاحبکاران انفرادی و انچنین تجارت خرد و میانه را در دوره خروج کرونا ویروس قبول کرد. قانون باید پس از انتشار رسمی مورد عمل قرار بگیرد. این سند را وکیلان در یکجایی با بانک مرکزی و وزارت مالیه با سفارش پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تهیه کردند. لایحه قانون مذکور پیش بینی می‌کند که صاحبکاران خرد و میانه که در دوره خروج کرونا ویروس نمی‌توانند سر وقت قرضهای خود و یا فایزهایشان را به بانک سپارند جریمه بندی کردن نمی‌شوند. طبق قانون شخصان واقعی و اشخاصی که قبل از اعتبار پیدا کردن حجت قرض گرفتند اگر درآمد آنها برای ماه گذشته در مقایسه با درآمد میانه ماه‌های سال گذشته 30% یا بیشتر از آن کاهش یافته باشد آنها نیز از منفعت‌های قانونی مذکور بهره ور می‌گردند. از سبب پهن‌شوی کرونا ویروس صادرات یک قطار محصولات خوراکی از کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا موقتا قطع کرده شده است. این تصمیم از جانب هیئت مشاوره کمیسیون اقتصادی اوراسیا پس از جلسه روز 31 مارس قبول شده است. در این باره از خدمات مطبوعاتی اتحاد مذکور به رسانه‌ها خبر دادند. پس از جلسه مشاوره کمیسیون اقتصادی اتحاد اوراسیا قرار شده است که بسته دوم تدبیرها اوید به مقرر کردن منع موقتی صادرات بعضی نمادهای محصولات خوراکواری در کشورهای عضو اتحاد تطبیق گردد. در روی خط منع صادرات پیاز، سرپیاز، شلغم، جو، برنج، ارد و یک چند زراعت‌های دیگر شامل می‌باشند. صادرات این محصولات از کشورهای عضو اتحاد تا 30 ایون منع است. قرار مشاوره کمیسیون اقتصادی اوراسیا پس از 10 روز انتشارش در سامانه رسمی اتحاد اعتبار پیدا می‌کند. غیر از آن صادرات جهاز محافظتی انفرادی، تجهیزات مخصوصی به ضررگردانی، اینچنین لوازمات طبی از کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز موقتا منع است. به حکومت‌های دولت‌های اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا سپارش داده شده است که مسئله کمک طرفین را بررسی کنند. اتحاد اقتصادی اوراسیا 5 کشور را در بر می‌گیرد که اینها روسیه، بلاروسیا، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان می‌باشند.
امروز 1 اپریل پرزیدنت قرغیزستان سورونبوی ژینبеков معاون سروزیر کشورش آلتینوی اموربекова و وزیر تندرستی کوسموسبек چولپونبویفро аз вазифаҳояшон озод кардааст. озод шудани ду мақомдори сатҳи баландпоя дар қирғизистон дар ҳоле аст ки дар ин кишвар гирифторони коронавирус рӯз афрӯз афзоиш ёфта истодааст. мақомот дар қирғизистон сабабҳои озод шудани ин ду мақомдорро расман шаҳр намедиҳанд, аммо дар ҷаласаи шӯрои амнияти ин кишвар президенти қирғизистон сооронбой ЖЕймбеков шахсони мансабдорро барои кӯшиши нокофӣ ҷиҳати мубориза бо паҳншавии коронавирус шадидан танқид кардааст. аз ҷумла президенти қирғизистон аз ҷараёни ба кунди пешрафтани муайянсозии одамоне ки бо сироятшудагон мустақиман тамос доштанд ва таъминоти нокофии кормандони тиббиро ба бепарвогӣ ва бемасъулияти мақомдорон рабт додааст. дар қирғизистон шумораи ҳолатҳои ошкоршудаи сирояти коронавирус то ба ҳолати имрӯз ба 107 нафар расид. дар ин ҷумҳурӣ бар асари сарзадани коронавирус ҳолати фавқулода ҷорӣ карда шудааст. дар як қатор шаҳрҳо аз ҷумла бишкек вазъияти фавқулода амал мекунад ки тибқи он баромадани шаҳрвандон аз манзилҳои зисташон маън аст. танҳо рафтан ба мағозаи хӯрокворӣ ва дорухона дар ин ҷо истисно карда шудааст. тоҷири муваффақ ва ӯзбектабори русия алишер усмонов ба фонди ҷамъияти меҳр шафқат ва саломатлик $20 миллион ҷудо кард. хабар медиҳад УзРепорт. ин миқдори маблағ барои муҷаҳҳаз кардани беморхонаи касалиҳои сирояткунанда дар ноҳияи зангиётаи вилояти тошканд сарф хоҳад шуд. бино ба гузориши хабаргузории Фарғона, бо як қисми ин маблағ беморхонаи касалиҳои сироятӣ барои 10 000 беморони гирифтории коронавирус дар кӯтоҳтарин фурсат сохта мешавад. даҳаи сеюми моҳи апрел ифтитоҳи ин беморхона ба нақша гирифта шудааст ки ҳоло дар сохтмони он дар дубаст беш аз 2000 нафар бинокорон ва беш аз 600 адад техника кор карда истодаанд. алишер усмонов муассис ва саҳмдори асосии USM Holdings мебошад. сандуқи дороҳои ӯ аз қабили Metal Invest, Mail.ru Group, Megaphone, Youth Holding ва STS Media мебошад. тибқи иттилои маҷаллаи Forbes, алишер усмонов бо дороии $12.5 миллиард дар радабандии сарватмандтарин соҳибкорони Федератсияи Русия дар ҷойи даҳум аст. طبق آخرین معلومات در کانال تلگرامی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری ازبکستان نشر شده، شماره حادثه‌های سیرویت کرونا کووید 19 در ازبکستان باز 5 نفر افزوده 172 نفر را حالا تشکیل داده است که تاکنون 2 نفر جان دادند. نشر خبری را مستقیما روی موج رادیوی موجیر شنیدید. سلامت باشید.